Ebusia for ha attention TV more cover about social media trends and I'm never some more attention TV so now make us attention TV or Facebook, YouTube, Twitter as attention TV GH okwa subscribe mame follow like comment nesanso share emfa mame University Foundation ana kwa jumekwa waso masene mede jumede ebe sommo attention TV so abusia demonstration ekoso Ghana memu hase ya watu ni din say Arise Ghana demonstration na wo patch demonstration na efase Ghana memu hase akoye de na esanso di 11 abepem so na amemu a ete akonya so a Ghana memu hase any MPP akonya ne oda no any the president na do dankwa ekufo ado na wo de petition na ekoma mpinifo se pese wo ye demonstration Ghana memu hase no e ka make ye se enkofo anasim penifo twentwen won ho kakra sanso pomodin se wo be hye bobi se demonstration a wo be ye no e be kototen ewudie bia emmem prepare bia so embem anase obi aka demonstration ho bia no enkoye bibia e de asem e beba ochena na mpinifo enso a wo da demonstration ye Arise Ghana demonstration a ekoso anonso agitumu se okay ene ne de bosumi ebeto so June ane de demonstration e be se be make sure se bibia no e be kototen e de amagana phone na chese demonstration so eba we ya ebia na president na do dankwa ekufo ado so ati yesufre na chese petrol ayekosoro diesel ayekosoro bibia ayekosoro Ghana memu hase na onu so ahwe bibi afa ho e de amaye na we ana brante bia onu so e wode munase a chese eni na ye chire ya adwo ye na ye demonstration dia ba ne sen ana wonkwa wokofatuo na chese brante ya police for hwehwehwe mu a abrante ekitetuo ewo demonstration na se odikoye den yenim efise ebiesi pay eyebeka ya demonstration dey dikan no kwame ko yes se wona wo demonstrate no ma ntutu bi mentim ho ase bi eba demonstration ase a na ekanyame nko Ghana kayente asempans we de nyame eba mu bia toten ya police for bo praye enye ketwa ele demonstrators for so wo praye no enye ketwa we ana police for ata abrante bi mu a wo demonstration ase a wokitetuo na kyerese abrante yetuto na no atuo wo de koye den ebusia yenko na yenkoti omanude emrasia nia ya wahada bi wan kasafo ani kotwa wisi behwe nia ekoso abrosi vo demonstration vo mo de yam zo nyasem kuma akura na na ya de toso mienu o na na de chenra ena chenra behwe bra behwe o ba aya kasapa 102.5 FM Facebook kasapa 102.5 audio obakramenti ntamu boni nyina bom kasapa 102.5 FM oba obawusi eda ho no ma ye tiatem like page no shama wonu onso hunsam a ekoso wo man Ghana tuate ekoso a etuo kasa dima yaw no omra no onso mra emehwe bi jibira na fensam no ye no mu esuko na ensam no yendo somu emfama mu awieye na ye hyase e de afri na ne ekoso man Ghana mabusa kwara bi obeka tirawo e de na ekoso yese Arise Ghana Ghana sorry o Ghana sorry na ne watamfo monhwetien we ye Psalm 68 verse 1 erade na ensori yese Ghana mabunu ye nyina ye ensori ene da so no kamika gum na bra kasapa 102.5 FM o Facebook o ba like page no shama no so hunsam a ekoso e o man Ghana emu na enrada ena Arise Ghana wo mo share wo mo demonstration no asia wo mo na monten ene wo mo cheso man Ghana mu aye den pa wo mpo mo mu ho masimu adai wo ma yetimade a chiade semfa ngobuo esoro kwa na ekoso koto ade no a yese de ne etusi de wo na ho nsamra no na ekọ 5 no mo se na adai Ghana adai wo bi na de akoba bi ana se wo bi na aboyedua amena oman na ma ho kire mu sei no enti da bi o Ghana no mu sei de kasa ba ko pe ene empanifo ne tie eno ne so de ko ja
bo ti di bia bo nsa ne wato wagu abonten so awusu ntonton sansan ene e hono a panifo beba na de kuro hian no ma ba ya ma ho na so tena se don sa so dem di fam o panifo no be ye o Ghana be ye ye sabi produce sa na we ya da ne kwase ampani ti se wan sore na wan kenya ho pa wo man Ghana mu ha pa dia ene ade bi hia wa wo boa panifo ye mu a wo da na no na Rice Ghana for na dom tum go Montezo ye awurade enipa bi what wa mu doso ye pa na bra wa mu nam akwa me nkruma se ko na prosi fonso se o we de montum boas na kwa o ya mu nam so pan de 7 producer eye kwa abone ekwan bi tiri woni pa ni so na nso na wie ya ne nya kura sa kwa mu nam so na wie ya ne nye ente ba ya attention mu nka ha ya akwa se Muslimfo kan se Israelfo a yi faro du o machi no ma drop na no yes mu nyina ha ya ne Moses ya tete no sa na koyeye ente ko ba na se pani ono ada ne se Moses a won edi ayi demonstration vo yanim eye wowura Salom Dramani ene wo mu kan so sa wakra ne yamfa he yanko ana yemosomunko ye konso positive na ejina we tia gas na ebe wo se yenko wo se ya me se monko no se ne bedi kan yenko en wo wudi ko di kan ye awurade patafo di aba en ye bo ni se po wona da ho no wona da ho wo ne na ne tempa ye man so kopia de sabia enti ade echi ye na jabrohin bafo wotena dwam e wo Ghana kasa so en wo se yo owura Salom Dramani ye empeni se di jawa ne ye di aso demonstration e koso nyina wona adi mutintimai pa na enro hu ne se no se akura jajajajajajai emoso kura me pesemate kura eno so adade na aba wo se hwe eno ne ye ko so no mapra da ha no mo pa wobi envi mi ento adane abo apumpuo wona ebo na su so na de woda su krache wobi envi no no se bro hin sa small kind dey say we hwe aso pa wo se na de me se na twantra na asempa na meka na we wo bidumfo kra wo ba bi ene fa me odimi ko ofie wo mo afra me ye me namfofo ene mabusuafo na afra me se Salom na ho te sei na sempanifo ku etoto wura wo mo hye ye kutu pase ye nante montenzo nchira ban so man mu ayeden no wo si fit etire kosi anamfo ho wo bi enfre no emusa no kra se na nakura ye hu na de na ekoso kra no wo so obi enfre ni bi na sem pedu asakwase ya sebi ne hwa ye tia so ba ko pe emprenu de wo boa won fanto ansa metia so biom ena baafo busa ne se bo enti akoba se no ene yesemu hia wo ewa ka obekọ bia na no so aboa na be o me nkopa de menko no se na seven producer sempen voka to no se sebi se akọ we se wanko a ena no se dabi we de anya ko asem ma unwie kura enya ko asem bia menko mimi pra ye no obi ansi wa ma mahwem ya meye hwe na mo se mensanko di kan na se wo wuyi asabi ko wu nkwase wo kwa anopen kana busuafo na asamato wo mu eti demonstration na ko so no pa ene so to wani sa wo hwe ye wo wura Salom Dramani wono aya president Emma one employed youth networker was also convener Emma Arise Ghana group no ane woto wani a unhu ne da wodempam edodwo ne ho adan ya eno wapra eno am o se na panifo yi sese ngomahwe wo ntu da nya ho de ko ebia na na wo kwa wo se hwe me de ka me nko pa dia enkane ka demonstration kwa mo obi enko ka yentwam efrisame ne enra to me no sabi madane ngwarinto obi sa me ho obi amfi me enti ne esi yenra pa ene ne wafam ne de na nya de obeko na ma yentie owura Salom Dramani so ne tu dwane bi bullet no de me ho ba me ya me say the be rubber bullet because doctors no examination mo ye no o mo say be rubber bullet and the first one a woman na me tactic tension be say awo ade no pe ya temi kiosk awa na mi hu say police for almost for abrantia o kitetu e demonstration e koso e Ghana memo ha say Arise Ghana demonstration ana abrantia o kitetu ekoti o manudie e de ebaye ana na me social media trends so ABC Attention TV, we inspire you more. Macro.